Manipur gi miyambu masamawu phana thamnabagi pandamda chayol khuding gi paringnai na chathajaba program Impact News ki Impact Handling for a Healthy Manipur program asibu miyeng tabiriba mayambu ahanbada Joyshree Usham na taram nokchari ngasi akhoina episode asida pujarakliba topic asi environmental injury sing asi karino masi karamna manage tawdage haibagi matangda akupumaro thambinabai damakta akhogi studio da lengshin duna leiriba expert asi miyam da shaktak jage mingoina panjarbada Dr. Elangbam Shandeep Kumar Singh, Medical Officer Manipur Health Services, MBBS Bikaner Rajasthan, MD Emergency Medicine AIIMS, DMAT Tokyo Japan, ATLS ACLS certified. Dr. Bu, amukana taram nokchari. Thank you very much. Dr. Na chahi asigi May 20 gi akogi impact handling gi episode ta emergency medicine gi matang yam kupna thambikre Dr. na panbikibada emergency medicine haibasi di anyone anything anytime haina panbiki ado ngasigi episode asida akoina environmental injury environmental injury se karino adegi environmental injury gi chaitheng phanglaba mioi singda emergency medicine na karamna service tawbagi magi role sing jisu kharkumna thamina ba haisake thamjage environmental injuries se yamthina varied ore yamthina achoba term ne haitare say something koi environment hadi dum khoi mayam lai khangne haidi khoina leriba khoi surrounding haitare sida anything it can be lightning or temperature yam wang temperature say somewhere in Delhi adu yam wang temperature heat wave lak pa yawi Manipur ju even in say ukrul gum ju temperature yam handa ba yawi yam ing ba du yawi adu ju environment ne say something like akhoi je ai gi kam de hip le tum le ai je mai fu tha tum me but mai fu de tholei ba carbon du ju it's part of my environment or sometimes adum khoi carbon monoxide poisoning doraga patient adum khudong thiba nang baju dum yawi adu there's also part of environmental injuries and environmental emergencies ke dum part amadum oyeba dagi sum hajar of the say forest fires hoji US te yam kana tawgiba forest fires luckily Manipur de tawdri aduga say khogi brajataba lightning injuries they even khogi say part of khogi modern lifestyle hai tare khogi electricity da khoi dum mai chingba yawi so khoi environment ta to pot ngak tani haidi laina na te baside haidi ai heart na re ai lungs na re ai infection am tawre genetic oiba na adu genetic oiba na tre khoi communicable oiba na tre so environment na pirak pa khoi de pe pa chai theng ne adu ne aduga hangbi gi bam na khoi emergency medicine na kari tawbi ai and kamai mating pange kinone poche loimak most of the things when discussed acute ngakne for example say main ching adu ju acute ne khangto to pot ngakne and say ising da tare se jo part of our environment adu ising tare adu ising jida makhal to like for example submersion lere immersion lere hadi pull up luppa part khar khak luppa adu isa ji pull up kok chi bo pull up ising manung da lup chulu ba adi ising irak na ba se jo khoi adum part of kinone environmental injuries tum lak pa ye oda akhoi kai to biya ge this acute obinina akhoi gi emergency medicine gi domain de lum lak pa the patient je usually mo gi hallmark chi no kan da usually mo je healthy individuals na to oigale suppose ma panda bu chatle version mu tare dum ma na ha oi be han oi be ma de dum discriminate to de and healthy oi mi de khang to pata de akhoi na kamaina resist to ni kamaina help to ni kamaina kino to ni medical care pi ni adu de ya amukena detail oi gre ko ada in thamjaningi jina hadi acutely to bani na akoi emergency medicine gi makha da pot che akoi domain dum la na thamjani hanba di emergency ward te pusalak da ni emergency doctor Singh duga mathang da relevant department de sakhi doini relevant once the patient is stabilized or kan diagnosis or kan stabilized or kan and magi treatment or kan then kino to 80% khoi emergency medicine ward te khoi to diagnosis we diagnose patients in almost khoi minute 3 minute kunthra manu diagnosis am phange soide bida adum khoi study to yeng kan da ju thigale yeng kan 80% or 85% adum chumne adi what yo kana kona doctors me amna mo khoi relevant investigations me am to kan da adum chumna lai ona khoi adu ne aina thamjani je rule jam chaun lai especially environmental injuries and environmental emergencies ado Dr. Hoziki environmental injuries di haksang de gi thokpa na te haibani na karigumba lambi da gari accident kumba ta ba je asi ju environmental injury
si yam phajab question hai ai de kitang confusing oiba aduga chingum dai on thare haraje u dai on thare haraje atu tasalaga adugum si environmental injury chingadra ati aduna keno ne na trauma da lakani trauma de because trauma ge definition da keno hai kan da khoi external ade tissue injury hade khoi yaw ba khoi da any ai khong oi ba khut oi ba muscle oi ba si tissue ji da injury tawba because of external force hai ado external force mostly koi thomjalak pa do oi na mana thomjaluba either potuna khoi la thomjalak pa akhoi na modi changa thomjaluba tarakta de khoi na floor ji da ta de floor ji da changa thomjaloi ne floor de stationary le jab ne ba that is trauma aduga khoi na environmental injury kitang khena ji na environment hedi khoi ana mana khoi ambient environment hedi akhoi jibu surround toraga leiba conditions weather conditions bu oiro dagi khoi gi ising condition bu si mayam ji toba mayam ji or height bu oiro elevation bu oiro elevation je khoi gi thambiyo dem chum hai de mathak wang ni ke to elevation ji khoi ju say high altitude pulmonary edema kana yam thuna chingjar ka khat pada so hamba nungai ta ba de kok ngau ba o ba mayam yawe si ju keno to one si ju it's part of khoi environmental keno da injury sam de lak to ni si na mo and say ama gana mo deep sea diving natraga keno se pressure ama na elevation wang ka khala gana pressure handa ba air pressure handa ba elevation muk aning bada changa gana muk air pressure hangalak ba aduna si ju tungan ba it's so different set of emergencies na hain thamjani yam ngai jai doctor adu doctor hojiki environmental injury sidi makhal yam gra adu khara identify do ba khara toina thengna gan ba kano environmental injury singi maming adagi khara khangan bi akoina chida khoi state hai tare ko thengna bado yam twin thengna bado khoi electrocution je khoi electric shock to ba patient je simadum twin thengna sometimes khoi khabar jum yawi khoi di primarily agricultural kano oi banina mapanda le kan da budget tare hai gumba lightning strike to ba sima ju dum leira dagi amana winter sa da ingma matam da khoi cold injury se si all set of kano ma leira condition le then khoi ju because of khoi climate change ke matungina heat wave chu lakpa yam thengna national wide national coverage ore hai di kano da Delhi rom da Rajasthan rom da or Bihar rom da heat wave chale dagi kano to mayam sin khona mayam yawe so si jo dum khoi common ni thingni hain thamjani okay aduga doctor hojiki mayam je environmental injury sing gi markta doctor na sai pan bigi hojiki electrocution mating ba adagi lightning si khara manipur da di si hojiki mating ba se si khara toina thokpa mali doctor haidi chingilam da ikui kui da na hojiki HT line tatpadagi angang si gi bagumba habdi manung hanjan balam da di moi je khodak da doctor da lakpa emergency ambulance service kum je phasna phang da badagi yam kuina matam changam baje adu si matang da hojiki electrocution dagi lightning asigi environmental injury sing je asigi sign symptom mai severity je kamai tawgi adu yum da karam na manage to ya gani dei doctor da karam kan da proka dagi asigi matang da khra thambina bai je Joyshree hang bi yam phajaba question ne haidi akoi primarily khoi hilly districts da di kitang phangba ado aina thamjaning badi rather than treat to bi mohta khoi kitang poche understand to bom da ka tai haina khangjini adi si understand to hor de khoi to do ne ba suppose say high voltage line ma tatla le re khala se adu de scene safety kamaina safe hoini de akhoi gari thola bus thola or car thola ching lambi da khoi high voltage line um ta le high voltage line usually khoi 600 volt kum dum hai do khoi American books di 1000 volts kum ba hai ado ta le mai je live wire ni khangde live wire ni khangde or oibe oide be kum thabi roi do gari dum phamba adi khoi gari ji car oi ta di khoi metallic shell hen lowe sphere wen lowe ado khoi charge le ta ju loi ma pan loi le plus there is keno ne insulation to khoi keno ne rubber nga ta ni khoi tire je aduna charge ma pan da khak leiba ana yaiga di khong je makha thamda ba khoina khongam na gari thame khongam na makha thambaga the circuit is complete circuit same adu me electric to ba yai aduga pot another point to remember is khoi ge keno che ground le kan da magi voltage na spread to we see on a part of high voltage line the 30 feet kum hai khoina US likes the power the thing about 30 feet or 10 meters 33 something feet le ko ningchang the line of 30 feet di adum khoi ge voltage le bin na electric current chain ba yai na hai sima le
another thing amna khoi da khangdaba pot di khoi khongo upta bi tawdaba mayam dong khangbai du ne adubu well calibrated khoi rubber shoes oita ju in high voltage situation adum chingba ngam ba yawe dum high ji AC DC ani gi difference amana kan me hen ba hen da ba si leibra si ju khra voltage chamana doine ba AC de mayam dong khangbai du ne alternating current ne depending on the khoi frequency hertz ka ya mostly 50 hertz ne the difference origin ke inhar kan da DC de alternate tawti alternating current by definition alternate term ne ma je hek pai baga muscle contraction to tetanic contraction ko ona sida aham de yam tang ne khong na theng ba haije anam na mai go ma shemu ba ke no ma circuit am pai ba koina usually khoi households da khoi imung da lai je AC current ne ada hek khun ne pai rup de kai to muscle contraction to ba muscle contraction to bani na khoi flexor muscles ko haide si jo flexor ne khoi da mukpa hai tare ko ada si jo passion ba ana mana flexor muscle khoi ton le amna flexor amna extensor intocated extend to do ba engine ge chingjan ge de flexor to do ba ona khoi more khoi flexor muscle se hen effect to ba muscle je khapcha laga adum contract to le ba ona khoi da mai ching ba napsan gren hai manipur dum hai ne ema de nap khre mai da na pa ga chma napsan gi thadok pangam da ba mana thadok oina thadok pa na te ba thadok pangam da ne ba and what happens is that adu matung da de number 1 the duration haide current che kayam queen chain ge mangon da hengal le thadok tam na number 2 kanna passion ge ta de khoi current che air flow de suppose sida wire live wire akan bam le voltage amang ba ai se khut le very rarely sida gi arc toraga yobungam me ba but akoina air leitre kanna passion le adu resistance se hande so khoi resistance ju handare and time of flow of current ju hengal le so basically AC current na DC de chathi ba heli sida ne ba current thadok pangam da ba wire thadok pangam da ba amasung keno je deep contact lai ba tissue ga ona khut chak thik pa yaw ba yai even muscle injury to ba yai ado most likely saru adum chak thik pa yaw aduga most devastating de khoi nerve injury je because amayam num khangbai du ne khoi neuronal firing hai tare nerve je khoi electrical signals ngak ta ne ba ada the tissue khoi body the tissue mayam je the lagos hair cells agi khut ki skin ki cells mam tong an ngak ta ne और अच्छी टिश्यू में हम जितना ख्वाई दगे रेजिस्टेंस नहीं बजे ख्वाई दे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेवल नर्व ने और नर्व तो ख्वाई शोक पहन अदु शोक ता आदि मागी कोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग तो बदसु लोइन शोक तो ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम शोक पे आई ब्रेन शोक पे आई खोई नर्व से मोस्टली खोई अल्नर एंड खोई खुद की नर्व हाई तारे को अदु याम शोक थब याम यावे पेशेंट याम थिंग ने और खोई न सम लिटरेचर द पब्लिक थिंग ने इवन आफ्टर से चाही अमा और अनी लेगा जो अदुम सीधारक पा कंप्लेक्स अदुम लाक पे यावे haide hana mai chingita ju ona si pot me amje sometimes something devastating effect leba patients ke ta aduga si hoda ga di fare ada si ga di amu heart ju lep ju chance yam wang ana doctor hoziki lambi da HT line kum tatlaga taram basina yamna chawba keno ama oire adu nata be de yum da ju ita da na khoi ironing tawba matam istri tak bada bhogwa adu mai ching badum yawri ne da yangang musa sing na khangda na socket kum da kuthin jilu badagi adu sigum minor electrocution hai electric shock se asigum je hek thengna matam da yam serious oidana ba or kitang voltage yam gre hare je adu ita di kamaina yum gi midina manage tawgadagi haidi kari tawgadagi hidakum pijagadra akoina se khoi ngasai discuss tawgre neuronal injury had nerve injury to be brain injury to be sometimes heart to lep yawe the heart ki da ngatang thamjage heart hai ji khoi fibrillation to hai di keno to base effective contraction to ngam da heart mana nam ga dong ne heart ngam da khap le ba samana that means contract to ngam da ni na my cardiac output che hoi ai gi brain da ka ta ba even ai lungs da ka ta ba blood che pump to ngam roi ba patient je wan tharani ta ni ona aina mayam da thamjaning made chance se haide heart chele proga heart among restart to be chance am wang ona I mayam da thamjaning badi heart chele khita adi me ju wan tharaga chor hondana leibo ita di thabak ta met pa je lepi gano adum le met che ambulance am thun kaushe aduga akoi defibrillator lei yawrakane or AED external automated external defibrillator paga machine duna dum read tawje adi shock to gura to ita ma dum haya kan shock to be switch am khak namal lore that is very much life saving aduga hangbigi ba khoi ge say minor injuries ada khoi tawdoi se nerve injury tawre khoi keshu tawningai leite
because akhoi hidak pini kitang tam tam na recovery tawnaba hidak pini muscle injury tawra khoi yam thin chak thekre adudi khoi ward te yoraga emergency ward khoi fasciotomy tawba yai khoi kan chak thekhibagi adugi repair tawba yai but yumda tawba yabadi khoi di sima wanda handaba number 1 si khoi heart che lep ta jo adum compression tawiba abachung number 3 di khoi minor burns ineba adum thengnaba dum yawbiram godi mayam se dum sida khudna pai ta de horaga ga ama leibneba those are minor, but sometimes yam thina chak thia lak puju yawa ba adu burn do adu hengat han ba contact yam thon lok thok pi ba akhoi chumna gi antibiotic te bi su yai antiseptic te ju yai adu ga kinu da khoi gi temperature han da han ba adu cold compresses pi bi yai ice pack thom bi yai adu pu bi rak ba otherwise khoi gi yum da toba yab de sin ta yam kan na kishu yam kan le adu mai ching ri sing thakano kan haije asi chumbar sum na mai chinga ga the only contraindication I pb ya de patient je pulap gyan tan leitra ba hadi gyan je khoi haina ba semi conscious ka haina ba mana wa ngam the boy doctor adu di pithak pi da ba o idu ising thak ya adi main di adu gi electric shock to bin na te ba ising je ha gi da sine ba adamo now sidamo kitang khoina kitang diverse so kanda dry drowning haina le ba akhoi angang da ju kappi da hidak engine bigunu haibale dagi yata de phamal hidak pithak pa kaina dry drowning ji kana khoi gi airway ji da even little bit of khoi gi kitang khak liquid ji changkhra ba ade khoi gi airway ji spasm to ye haidi magi normal response ke no kanda khoi gi liquid ji changhan de ba mana but kitang changi da kan spasm to ye kan spasm to na airway ji close to rak pa or adam shoje masam to reflexly close to rak pa and the patient drowns adi magi secretion adum drown tawre small secretion do or small fluid to aduna sidi ising pithak adu ne ko ni ising juna mai ching bodu da son gani habna ta mai gi sor adu ising bodi ko gi tissue gum shok pa yam kanna keno doctor ko rhabdomyolysis kana le ko gi muscle dagi protein mam breakdown taraga potassium mayam thola ka anda kidney yor ka anda kidney failure ga to hon ba adu dilai ba ko adu to dana ba koina ising gum pithak yai yam kanna keno to bodu burn to patient but minor burns those are ko gi keno yor rhabdomyolysis kum ba kidney damage kum to hon ba adu yoga do ba keno bo natte burns mo natte minor burns ta koi burn gum ta bi chu koi dagi koi small gels koi mayam dukan da phangi ba over the counter phangi mayam dum pbb adu dum hospital pu birak ba yam nungai jai doctor du matang so da brem talong na kise aten ba commercial brem talong jage break in matung da Dr. Elangbam Shandeep ka wari sanaduna heat and cold emergency gi matang da amkana khangina kise break in matung da amka hana taram nok cheri doctor na break mamang da electric shock adagi lightning asigi matang da karamna manage to gadagi na khatham vikre adu break matung asidi doctor hozi cold wave aduga heat wave Manipur dadi yamna ching for example ukhur kumba asadi yam ing basida sigi kano emergency singi matang da khatham khoigi sijo part of khoigi temperature based emergencies ka tane or the cold jida ha ga na khoigi freezing lai non freezing lai ado freezing the mostly khoigi Ladakh kumba khoigi oyang thingna jara pada khoigi Ladakh ta posted soldiers ma amja tum khoigi even frost bite ke toraga khud ke choi ma musallaga gangrenous oraga lakpi yawe adagi Manipur da khoini thingna ji khoigi keno gumba trench foot hanele trench foot chekram kan to ra kan da khoigi matam kuina aying ba temperature da ising da lupa leba adudi da kano low the ising yam kuina leba su yes temperature low ita de ising yam kuina ga to je khogi non freezing da ko adu tissue yam shock pa da mana aduga khogi keno le chill blains so chap mane adu tissue de loi shock ne but majina khogi prolonged exposure hoiba khogi cold air but keno dry air ada de khoi khung or khut okay part chop da ta ba chiju keno ne aduga keno le pernio aju le aduga khoi freezing dana haiga khoi gangrenous oraga pura tissue je lema kakta di ya da ba adugum bagi emergencies la pu chu yawe ado khoi mostly akhoi Manipur da khoina tawba ya badi anam mandi khoi thengna de luckily hoji podi thengna dri yam kan to bachi koi temperature ju khad moderate oiba adu lakta di or thengnapta di
or chingnap taradi akhoi tawba yabase yumda hai ta ko akhoi viewers nei hajading budi say suppose even khoi hill trekking gum chatla kanda mayam je lambi yam phataba kan nong gum chusala kanda khoi achot pa phi je kuina chetpi da nong da sana ba da su adu kumadi I think khoi 1-2 hours ke dikasham kana precipitated to de adu condition je but khoi akhoi na khangdaba ni khoi remote areas se yam thina keno phataba yawe lambi karat keno to pa yawe landslide to yawe adum yawe adugumba yam tina phattaba lambi da if somebody is stranded aduga phi je chota di at least moja je thokpi okay khong moja cho pa upadok sa khong moja je asi je keno kan khoina yam ju chot pa area da khong tung da ya de khala chat pa ada moja de chot khraba aduna ju adum khoi ge keno je hojiki enjoy je dum precipitate to ngam adage khoi labuk ta kumma ge tungan ba moire ka du de ado khoi usually khon thing di si condition je aduga yare ge di phi je lakthok bi ba hade especially moja je the trench foot je man prevent to aduga khoi ge hypothermia temperature yam low oibe je khoi ge hypothermia ju grading lai hade khoi ge normal temperature khoi 37 degrees ane dum approximately ma am dum haine ko degree celsius ta ado hypothermia je grade je khaidoi hade 35 to 32 degrees se ahamba oiba 32 to 28 oiba then 28 to below oiba then 28 to below without a heartbeat and manchat pa khaidok ma matang matang grade ji mai thong khaidoi da keno ji khoi rewarming to bada ka ta da mayam khoina ham neglect kani neglect pa je khoi physiological response ne nikta de muscle mayam heat produce to ana khoi body's effort hide rewarm to na ba mu masai effort ne ba ko da akhun to ba yab je yum da to ba yab de there's nothing but akhuna passive heating to ba yai hide khoi blower le ko blower ji yam phai direct blower thabi ba khoi aduga warm blankets pibi ba aduga khwai phabadi warm fluids pibi ba akhun thena do je in thamjaning ba pura severe hypothermia de 28 degrees or 30 to 35 degrees 32 or 32 then 28 degrees but phangdo di man deba khon usually khoi gi aham grade ki 35 to 32 degrees ki grade ya si grade je thengane ba ada adu khoi lai budi kino je tangential in thamning khoi gi kino alcoholics mayam je adu mayam thengna bi mane after a night of drinking you tha ganda mapan dum tour dum tumam winters ta so ma de phaju ju shaparoi dagi alcohol or ni ma je kino to ba khoi blood vessels na loi mak dilate to heat yam lose to and heat yam lose to ni na masa heat lose to re protection ju leitre taraga aduna poche higher chances of hypothermia precipitate to je the ahan de ahan me my heat production ye kitang handare simaleba now coming back to our point adu khoi yum de to bi yab je khoi warm fluids pithak ko ising sabu boiro sangoma sabu boiro warm fluids pithak ta de khoi manung dagi heating je khathun to khale adagi once hospital yokta de khoi techniques yam le khoi bladder lavage kana khoi sida khoi catheter hapaga jo or other techniques to raga chu khoi ising kom da or ising khau da khoi ising asab hapchen manung de chagalak na ba adagi khoi gi drip ta buka pa ju khoi 37 to 40 degrees ta thamba drip je khoi room temperature gi drip na ta ba iv drip je mai kapaga temperature je wangkhat na to samada invasive cooling ka wasin haidi because body manung da tissue manung changin na invasive cooling adu khoi passive cooling active for historic cooling at invasive heating hai ko adune aduga ngasage ni hajagi ba khoi air pi ba no shira asaba phuhan ba blanket option ba dagi burrito blanket hanam le khoi ge chapot le ko khoi mexican sabat burrito do adu to kada makha da layer hum thamba mathak da layer hum thamba maya da patient je maya thamba aduga ha be le ma je pura plastic da khumjan be especially makhong ma je plastic da khumjan be heat ji lu suk tok to kitang heat mai kitang hak le je bodo adu lu suk da na makok ta cap option be ade ma loi kup se burrito blanket hana lai bane khoi west da ya use tawe adu to ga heating to adu Manipur da khoi un da bam pham na tabnina yamna pukhri manung da taraga yam kuina drowning situation kumba dagi lokhalakpa victims na tana sigumba sidi yam khudong thiningai jamna thengram do mande na khanje drowning ha ga yam interesting point am ning change hadi drowning sida
especially angang especially cold kan when cold discuss to mina cold condition what happens is that koi suspended animation nam to haide shiju shidaba and hingju hingdaba mayai le because low temperature de koi brain gi oxygen tissue consumption je yam low iba on in fact oxygen yam phang do jum brain je sidhadaba or sidhata jo rate of decline je yam tapna decline to akhoi air da siba dai dit sing ai mari siba tapna sib especially angang de on a literature yam thing haide 2 hours kumba asung da phummaga thola kanda prolonged CPR to kanda 2 hours amkong CPR to kanda hinkala pa yawe on aina mayam da thamjading badi angang je ising da tar angang akten anamana ko unfortunately live activity anamana angang oi gele because of say lower lack of foresight or high grana tra khogi khogi barricade to wat pa pukri da hai tar khajan ba wat power because of any reasons ado angang oi gan bajina chances hele but once thing na the prolonged CPR I recommend to prolonged CPR even after 2 hours for hingalak pe chance around about 30 minutes I think it's quite advisable haide hek hojitin ta gimne khangta de ko adum CPR je continue to biba the CPR to na dum compression je chest compression je thawak je me na main hospital yong na ba to biba makha de dum doctor khaina to khani adu yumda oita de adum thawak je me pi ba adum hospital york na ba hospital york kan adu makha de dum doctor na ma dim to jani yam ngai je doctor akhoi je matam di loislagle du loidringai da doctor agi yamna maroi ba topic ma khangjauge ki heat stroke or heat emergency je haji india da di yam saba mafam especially delhi gumda di mi je saba matam da kalenda sibagi changju yam thengne akhoina akhoi ge manipur population yam chaun lei dili da manipur da hoi students me yam like yam chaun lei ko large saba yam adu gi si matang da khangjai ado yam thunu thamjab da acclimatization lei tam na khoi main thing je khoi main cooling response hai tar body gi se sweating never ado sweating je ne mayam tham jading bada per hour sweating response fajan laita de even 1.5 to 2 liters sweat je koi to ngam me ado sweat to ge phaba ado heat stroke to kan to je yes in 50% of cases heat stroke there is failure of sweating pura dry or sweat to ngam de pangsha sagat pa the sweat to ngam de sweat to da basi phatti hai ni doctor sweat of phatte aluna keno tawe humang tari je phari ni phai just adugi just potining chang ge tham ja hoge heat stroke lak ta de yum de kai to bi ising je aing ban ta ising je aing ba hek to ta de temperature jar handarani hek handab hana wangam de jar handarapani na patient de shiver to ba hore shiver to that is counter intuitive akhoi han to di temperature ingdan bane ngasai tham jagra shiver to that temperature wang khale so temperature amuka wang khale ona warm water je or at least room temperature water or 30 degrees mu yo water je chai bi hekta hygiene bi the heat stroke to was doctor my symptoms di kai ke kok tik heat stroke je kok ngau ba kok chik ba sina khoi ge keno to heat stroke ko bi ade se heat edema lay or the heat syncope le mayam le heat stroke te ko bi ade heat stroke je kam kan ko ni temperature sharp hyperthermia le more than 104 degrees even 106 po dum high aduga keno le lack of khoye decreasing consciousness high tar altered sensorium high khoida gyan je phajan ta ngam draba so temperature wang khlaba gyan phajan ta draba te atop causes sepsis or be atop causes khar de le ko but in the scenario of khoye heat stroke chatliba season da di heat stroke je khan biu differential diagnosis the heat stroke on be yai hain tham biu na le the doctor heat stroke je khoina nong sa da chatlaga asko yam chi ai heat stroke to ma le ha je asi natre adu ma tinate ai heat stroke oita de gyan mangba or gyan mi je full consciousness like tabam di daka ta ni for the diagnosis of heat stroke aduga mo management mo kai to bi khoi nga sa in haje budo khoi gi warm water khoi gi keno to mecca khoi keno muslims am chatli ko ma adu mo gi de keno to phamung je hammock kam thame aduga fan je am ungba aduna kamai to ko the khoi gi main khulai je against heat stroke evaporation ne evaporative cooling is the number one choice on ising je asaba hijen bi asaba not boiling nate ko 40 degrees mo ki ising or 30 degrees mo ki ising je hijen bi aduga 40 degrees ki temperature je fan je urung thajan adu ising na ta ni ising duna heat chupchalani nushida sam na heat to evaporate to khan aduna khwai phab
khoi maka method chi sina aduga amana khoi ngasagina khoina ising asaba pibane ingbana handakina khoi IV fluid ta drip ta ising jemo aingba pi aingba pi thakpada di warm water en thagan ba thakpadi o kano aingba ising thalo chu jai yamna ka gyan ta di again gyan ta di adu ngasagi yumda tobu yabdi ising je lumbu saba ising je body do napsan biba adu fan thaba aduga another point amana khoi US stadium da hai haide air condition laitaba mi khutung chadabal ko aduga khoi yam kan sagat poitare at least malls gumna changu hai so at least 24 hours the 1.5 to 2 hours pung amam khaina pung ani bau khoi AC exposure to buje significantly reduces the risk of hyperthermia or heat stroke hai ona khoi to bya buje protein ju yam chaw carbohydrate yam chaw hai yumda to bya carbohydrate yam chaw protein cha da because protein the thermogenesis to help to heat production yam help to ising yam thak ising because sweating to ta de amdang khamjo 1 liter sweat to ta de per hour nusha thok ta de pung ahum le ta de 3 liters sweat to de complete dehydration to doctor jiki nungsa kano kalin matam yam sab heat matam ji da koi ising thak tar zo matar dum hakjam sona boji electrolyte level da sokpa lak pa ji emergency ga mari laina bra definitely khoi khong cramp to pa uchi ai ka ba ga haina bani manipur da khong je especially activity kan to ngani to roiba 2 to 3 hours usually or even at night time nungdang de ko khoi khong cramp to pa muscle na rak pa uchi ai ka pa to bani mostly khoi sodium imbalance ne ba because khoi sweat de thum yaw thaidi khoi khumang de thum yaw de ne ba thum ji sodium chloride ne yaw de je sodium imbalance mostly sodium potassium chloride imbalance ana ado khai pha budi khoi literature hai budi de khoi sodium gi kino lai tablets lai ado ising ha pa thak okay doctor what is yam ngai de khangning basu mayam lay ado matam silo salak labani na person bata doctor na ngasi episode silo dringai da miyam da kari paujil pining mage da kha thamina bhai se ngasi ka kide ina hygienic bade environment che koi it's all around us koi surround to le phone ado koi kisi haibnate but aware hoise aduga environmental emergencies lakta di singba thengnaba chingnaba amsung thengnaba leita di yam thun hospital ka akhoi doctor ke patient se handle tobagi amsung save tobai chance piu hai yam ngai je doctor na dong gi chilo matam kai thok pidina ngasi akhoi studio election dina ji environmental emergency gi matang yam kumna thambi khre amuk hanan thakat perform doctor thank you very much ngasi gi di impact news impact handling program sing matang ashwai lo shalakle mathang gi episode ta anawa topic ma pudina lakchagi haraga miyam dei kaina ba ya thangni jari thank you